Eric Clapton kak, Wonderful Tonight boleh. Wih. Rendra. JJ, Eric Clapton ya boleh. Aku tune dulu gitar ya. Tik. Teman-teman maaf kalau nggak kebaca, maaf banget. Suka nggak kelihat. Guys dong kak, anugerah terindah boleh. Hah? Tergituin. Hai JJ. Baik, JJ apa kabar? How are you? Are you good? You good? I'm good. Yeah, I'm so happy. Have you eaten? Kak Privilege, halo. Halo kak, salam kenal. Happy. Terus dulu ya ya. Sama-sama Kak Adi. Kak Adi juga ya, kamu juga ya. Slayer. Ya kakak jangan lupa follow back siap. Tadi yang request Wonderful Tonight masih di sini nggak? Masih. Bentar ya. Oh. Ngasih ngecun gitar bentar aja. Biar bingkuin. Apa? Titip apa? Boleh nih masuk ke YouTube ku kak. YouTuberku kak boleh, boleh lah, boleh boleh. Apa tadi Wonderful Tonight ya? Enak banget ya? Thank you, ekspresi ya, nggak ada duanya. Aku tuh kalau main selalu pakai global musik rencong gitu ya, oh gitu. Global musik rencong. Wih. Wah sombong. Habis ini Wonderful Tonight ya. Buat teman-teman tadi ada yang request Wonderful Tonight. Who is this food? I don't know. This is my friend. His name is hang on, Muhammad Rifki. He's from Bandung, I guess. Ada suara bakso loh masuk ke recording. Kalian dengar nggak barusan? Tap 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 tap. Berarti kan semuanya dapat banget ya kak. Iya. I'm one of his fan. Oke, clean berarti kita nih. Wonderful Tonight. Bisa. Gimana tonnya? Gimana notnya lupa gue.